Pomagači obično slušaju ljude kojim se poveravaju u nekom svom problemu, ali ima situacija kada se bez čekanja treba umešati u ispovest koju slušate. Kada čujete da neko dugo ocrnjuje sebe, vređa i govori najnegativnije stvari o sebi, na primjer, ja sam velika budala, kreten, idiot, oduvek sam bio naivčina, svako je mogao da me prevari, ne treba ni da postoji, a da ne pričam koliki sam baksuz. Ovakve negativne priče o sebi treba nenametljivo prekidati, jer one su samo druga strana iste patnje. Ljudima neće biti bolje od takve vrste izražavanja osjećanja, jer to nije autentično, već neurotično izražavanje bola. Na mom kanalu imam duži video sa tim naslovom. Ovdje možete upasti u priču i reći: vidim koliko si nezadovoljna sobom, ali se pitam da li će ti stvarno pomoći to ocrnjavanje sebe. Ili, čujem da gajiš u sebi ogromno nezadovoljstvo zbog svojih postupaka, ali hajde da vidimo šta su pravi uzroci tvog bola i patnje. Postoji još nešto što ljudi pričaju, a treba blago prekidati. To je kada krenu da okrivljuju razne ljude iz svog života za stanje u kojem se nalaze. Na primjer, imao sam roditelje idiote koji nisu bili sposobni za tu ulogu. I moja učiteljica je bila neka loša žena koja me puno oštetila. Sad radim za nekog gazdu koji nas eksploatiše i maltretira. A tek moja žena i deca, to su moje krvopije. Ovo treba nežno prekidati, na primjer rečima: čujem da si ogorčen na mnoge ljude u svom životu, ali koliko nama stvarno pomaže to okrivljavanje drugih? Ili okrivljuješ mnoge ljude u svom životu, ali pitam se da li ćeš se zbog toga bolje osjećati. Kad ljudi iskreno pričaju i plaču, onda ne čujete niti okrivljavanje drugih, niti ocrnjavanje sebe. Ljudi su iskreni onda kada plaču zbog onog lepog što je moglo biti: ljubav, prijateljstvo, prijatno druženje, ali se nažalost nije desilo. Tu se uglavnom radi o nečemu što je nedostajalo, ili smo imali pa izgubili, ili nešto nismo uspjeli da ostvarimo, ili smo nekog povredili pa nam je žao. Kada ljudi to pričaju, ne treba ih prekidati. Sljedeći čas, prevazilaženje zastoja. Zapratite nas i idemo dalje.